Hello ngo ikaze kuri Talk Sport ubuzima kabisa nkwifuriza ibihe byiza cyane kabisa shampiyona zafi gutangira ntandi uzasanga update usibye kuri YouTube channel Talk Sport ubuzima nkwifuriza ibihe byiza cyane nkutsa kuri subscribe utarekora nawe koze ni byiza cyane kadutangire Manchester United imaze gukina A1 na KPR Queen's Park Rangers murabibuka cyane kabisa Jeseringa adatsinda igitego kabisa atandira neza murayibuka Manchester United irasibye cyane tsindwe 4-2 KPR murayibuka cyane yari yaramanutse mu cyiciro cya kabiri rero kabisa nuko byarangiye rero match irangira KPR atsinze Manchester United 4-2 kabisa kaduhindura ingingo Paul Pogba Labile kabisa ngo ni inyenyeri ya Manchester United yashobora kuva muri Manchester United akayerekeza muri Paris Saint-Germain kubera ko ari no kwanga gusinya amasezerano rero muramubona rero ari i Miami kabisa ari gukora imyitozo muramubona neza cyane muri gym tonic hameze neza cyane Pogba kabisa enjoy n'umugabo muri enjoy cyane kabisa akaba rero Paul Pogba rero ari gukora imyitozo ku itike rero hariya i Miami muri United States America Arsenal nayo niyo mu Bwongereza kabisa nayo imaze itwara neza kamaze gusinyisha uyu musore rero Aaron Ramsdale avuye kabisa akaba rero bamuguze amayero 20,000,000 Manchester United Sancho kabisa ngo ni Man United star ngo welcome Sancho niyo Fred nari ari kubivuga ati ngo hizi ni Cristiano Ronaldo ngo ni Cristiano Ronaldo mushyashya Vibria new chante kabisa iyo Frida muzi cyane muri Manchester United akina muri mediane muri defense centrale kabisa tukiri muri Manchester United kabisa umuramuzi Harry Maguire rero ngo mu United captain rero ari kwenjoyinga hari Londres kabisa ari kumwe na madam kabisa n'abana be cyane muramubona akaba yitwa Harry Maguire Manchester United mu kaje undi gukina na rero kabisa kajeje nubwo ngeza kuri finale PFC ishobora gukorera umwiherero muri Maroc kabisa rero ngo byifashe gute ubuyobozi bwa PFC bwatangaje ko ishobora gukorera umwiherero muri Maroc yo kwitegura imikino ya CAF Champions League ariko ko bizaterwa nuko icyorezo cya COVID-19 kizaba gihagaze PFC yatwaye shampiyona ya 2020 ku nshuro ya kabiri ikurikiranye idatsinzwe izahagararira u Rwanda muri CAF Champions League ya 2021-2022 kabisa kuri ubu rero iyi kipe ingabo yatangaje ko izitabira irushanwa rya CAF Kagame Cup rizabera muri Tanzania kubera ko itaratangira imyitozo ndetse hakaba hari ingamba zo kwirinda COVID-19 zirimo guma mu rugo zigomba kubahirizwa hari amakuru avuga ko iyi kipe izatangira umwiherero rero tariki 15 Kanama ikazawukorera muri Maroc aho isanzwe ifitanye umwana n'ikipe yaho y'igisirikare FAR Rabat Vice President Brigadier General Firmin Bayingana bwikoro yo FM ko nta cyemezo barayifataho ariko bishoboka ku buryo bizaterwa no ku cyorezo cya COVID-19 kizaba gihagaze cyane kabisa. Ne makuru twaba tugufitiye kuri umugoroba turakubwira izindi update kabisa ku minsi ikurikiraho turakwibuza gukora subscribe tukwibuza ko shampiyona yo gutangira ndi kuri 14 ntandi uzajya kuri update usibye kuri Talk Sport ubuzima mbifurize byiza cyane saba Imana warinde murararya.